yoggaa waan gubu dhabe inni nuni dhaabbata addaan bittinnaa waajeen hawaasan akkasitti hawaasni nasiha Amr ibn al-As kana fudhatanii gaara gurguddaa keessatti biyyarraa bahanii addaan bittinnaawan jechuun addaan faffagaatanii namni shan gaara tokkorra namni shanis gaara tokkorra bittinnaawee namni qubate hangi hafe akkasitti dhukkubni sun dhaabbachuu danda'e. Umar ibn al-Khattab bira waggaa dubbiin tun geesse Umar dubbii tana jaalatee irraan jibbine dubbiin tun Umariif taatee jaan seenaa hedduu xaa'uun kana keessatti dhukkuba kana keessatti sahaabaan dabarsite. Fakkeenyaaf Umar ibn al-Khattab osoo biyya sanitti imaltuu deemu jiru hooggantoonni biyya sanitti dhufanii biyya tana xaa'uunii dhufe ittiin deeminii dhaabbadhuu jennaan gariin nama akkamitti du'a sodaaf namni guyyaa ajalli isaa katabamee du'u akkamitti deebitaa jaaniin Umariin. Umar maal jeen nafirru min qadarillaahi ilaa qadarillaahi qadaruma rabbiirraa murtuma rabbiirraa murtii rabbii dheeysinaa jeen. Fakkeenyaaf yoo biyyi lama jiraatte takka tamayra hin qabne takka tamayra qabdu gaala kee biyya lamaan tanarraa kamitti ifattaa jeen. Akkasitti sahabaa fudhachiisee as keessaa namni ergamaa rabbiirraa jecha dhagee hoggaa dhukkubni biyya takka dhufe biyya dhukkubni dhufe san hin dhaqinaa biyya isin keessa jirtan keessa oguu dhufe biyya sanirraa hin bahinaa ergaa jettu tana dabarsinaan akkasitti muslimtoonni gaafa san dhagee baanii jechuudha. Kanaaf wanni arraan tana nu baasu ergaa san fudhannee addaan fafagaannee bakka takkatti namni hedduu walitti qabamuu dhabee walgahii adda addaatti hirmaachuu dhabuun furmaata seenaa islaamaa kanarraas fudhatamuu danda'u jechuudha. Kabiraa inni dhukkuba kanarraa tiifamuudhaaf nu barbaachisu dhukkubni kun akka namni gama rabbii deebi'uuf dhufe akka namni toobatuuf dhufe rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti kiju fafirruu ila Allah gama rabbii dheeysaa ja zikrii heddummeeysuun du'aa heddummeeysuun ibaadaa heddummeeysuun sadaqaa heddummeeysuun badii adda addaa kan dhukkubni kun isaa jecha dhufe zinaa zulmii bineensa adda addaa kan rabbiin namarratti haraam godhe nyaachuu waan haamtuu ilmi namaa kun namummaarraa gara bineensummaatti deebi'aa jiru kanarraa deebi'uudha. Wanni rabbiin dhukkuba kana nama fideef akka jeessa namni tokko salafarraa akka jee ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة بلان تكوغانا مبوتو بدي بليسا نماتي ملي بوتو أكسو ممس بدي بليسا سربين نمر بلا سربين نمر رانفودو توبة ملي يجيشو إني تيفا من سلام داخنا إني سدفادا أكما ربين قرآن خيس الدبتي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نما هنداو وان إني بيخو غافت تاجي أكما ربين دبتتي dhukkuba kana akkaataa irraatiifaman akka inni nama kanarraa kaanitti hin dabarre namni beeku doktorrani warra ogummaa waan kanaa qabu jechuudha. Warri ogummaa waan kanaa qabu akkuma shari'aan islaamaa qulqulloominni walakkaa iimaanaati jettutti bakka hundatti bakka deeban hundatti harka fi qulqulleeffachuu akkasuma addaan faffagaachuu teessuma taa'ullee namni addaan faffagaatee taa'u jechuudha. Maaliif jennaan akka jaan maayimaasaa afaan oromootti ogummaa maayimaasan furguggee fi qaballaa gajjaanii jala dabranii jaan musiibaa biyya guutuu waliin buute kana akkitti eeggachuu qabnu akka doktorran itti nuu himanitti qulqulloomina haa ta'u akkasuma addaan faffagaachuu haa ta'u namni mana fi galee yeroodhaaf hanga dhukkubni kun kara tokko ba'uu mana taa'uun haa ta'u bittinnaa'uu dhabuu dhiisuu jechuun namni walitti qabamuu dhiisuu akkuma Amr ibn al-As bakka namni itti walitti qabamerraa baha gaara keessa galaa dhukkubni kun waan guboggaa dhabenni nuni dhaabbataa jeetti bifa kanaan eeggachuudha nu barbaachisaa jechuudha. Dhukkubni kun dhukkubuma dur xaa'uun jaamusaniitu arra maquma jijjiiran malee dhukkubni xaa'uun jaamus hamtuu tafaarraa bineensa adda addaarraayi bineensa kanarraa kaanit dabree nama dabra. Arra immoo namni masmara san gallakkisee bineensa san nyaatee bineensa sanii wajjin jiraatee bifa kanaan namni dhukkubni kun isatti dhufuu danda'e ka fide rabbiin dalagaaf fide waan fideefis isaa beeka. Ammoo eeggachuun dhukkuba kana firraa eeguun hedduu murteessaadha. Maaliif jennaan mammaa isaana afaan arabaatti kijaan alwiqaayatu khayrun min al-ilaaj eeggannaatu wallaansa caalaa jaan qarshii takka tan eeggannaa baasaniitu markaba tokko hadawaa caalaa jaan qarshii takka tan eeggannaa baasan jechuu dirhamu wiqaaya khayrun min qinxaari ilaaj qarshii takka ta eeggannaatu dawaa makiinaa guutuu caalaa jaan. Kanaaf bifa doktorran itti nuu himaniin bifa hayyoottan itti nuu himaniin eeggachuu qabna. Insha Allah rabbiin biyya teenya musiibaa tanarraa rabbiin nagee nu haa baasu dhukkuba kanarraa rabbiin biyya teenya nagee haa godhu. Wanni hedduu nama gaddisiisaa wanni arraan tan hedduu nama rifachiisaa salaata jama'aa salaata juma'aa
akkasumas harameeyniin masginni kabajamaan lamaan yeroo silaa namni musiibaan dhufte bakkitti dheeysan sanirraa dheeysuun bakka sanitti akka walitti hin qabamne nama godhuun hedduu waan nama gaddisiisaati. namni sadarkaa qadara rabbiitti amanuu birallee kutee jira. kanaaf wanni kun dhukkuba akkaan rabbiin aalama kana badii balleeysaa isaan ittiin jiran kanarraa dhaabuudhaaf fidee rabbiin dhukkuba kana nurraa haa dhaabu. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجزام والبرس وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا مجيب دعوة المضطرين ألبس كل مريد صوب الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا الوباء بلطفك يا لطيف يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب لكم خنرا نتيس يا أمة خين يا هواس خين لكم نخن لكم بيقوت والقياجر لكم أكام فجعاجر ورا أكت لكم خنرا تيفمن إسنيه ماجرا قدام فقاد إسنين جو خبك والقيد تنهرماتنا إسنين جو خقم ربي توبت جو خقم ربي مسكين غرغارو تديبي آجو قم ربي توصلتها خجو إرقاتنا أكا ورا أمنتاتيس أكا دكتور رانيتيس إرقا خنا فرطني أكا ركوبا خنا نموتو سدود ساتين إيقتني قهي إسن الرا إيق مباتنين إسنين جا وانا دقاي فتنيف قلتو ما نسنين جا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا تي في عملتن بكجر تمرتو نجين ربي سناقو جتشا دامسا قبابدو وليف دبرسنا. إيقا أكوما بيكم لهين يخان لكم كورونا